Abushia meka se yewura obon ho tu meka se obo aye yimanodua edina obeka se ne re e de betu gya so kwakọ ware nto obo okun ho abon ho tu no yewura yi akasa eno na yebusa enne ese sade yewura yimanodua ex footballer e ba bontre de oni wonhwe no ko twetwe nkomo no wutie na asem o de atodwa ene sade be ma no so edin ho bone na afani enukura na wo mu no se na wo adwenkyere stie ene fo adwenkyere bla ya trase so ibidi ho nkomo wo hwe yimanodua na no kasa ene ensem o kae ni nyina to fa bona ese fata se be ma no kono ho ana ono so weti do adwenkyere e de aba e wo dwumadi eso 30% for anaso ya sen na before say abidafo e betena se abobo sanse no yenkotie eye yimanodua enko hwetwe a wone eye wontwiroko TV entwe wontwiroko ebo abaso no dwuma pa wo ye enko hwetwe a omotwetwe ye no ebrezia ne ba ya tenase ne yebobo wona so do adwenkyere etimi aba yentie eye yimanodua ano asem. It's last Tuesday. No one me Gina brother Thomasia. The frame here. Na mo mfi ba ko e woginya ase. Okay. No frame say Matthias Weber. Me say Debbie. Me pia bontin na me bejira mo tina me din ko no say wanya audio bi say my former girlfriend way back ya ni kuna bontio because of minti. Na me say okay me on send mama na me minti. No send money in a tea. Nti no o fa na sen send see me tie ndie amum ha de me hudwiri me kakra obawudi opomidi se imanodua but me hudwiri me kakra okay nti wana me say na me say me dum na me fa me hudwiri na brother say e de ne ba sa no say guy ni say what is say my wife no abagana oni me aba be ware na me be gina feeling ntina obo ni ti obo ono so mutu okay let me say you get a nim no way back is sakura way back ntina nka ono me hu se kura se ogina wo zia e be den se me hu no nim se na nsem hu na ni maame efiri mu me nim ba bi onya me number be honest me nim ba bi onya me number no frame say wo nyanya ye ti amere na me say eva to chire me se fe amam from area ho I'm so okay we do her me gina man do an my friend nti me so na kwan won nti man faka bi anko na me so no me kwa ba me kwan so na me koy nti me koy no say na kwan si won nti no me kwa me do her na o threaten sa me hu ni pakro she share ba o threaten sa no be gina me gina so e no na me so oh na ho ti say na so no ho na on de aja obi o ye ye no ko tena se nti me to her na me so say ya mfaka man faka anko no ni ban be di won so no e wotokrum pa obeba krom no e faka no e be din se me de me sanante abakrom obi ana wonya o se pragani bi na odi aba na me de me free 50-40 minutes na me free oba since then untini kabi okay untini me ko so na eminya kraba ye ni pan from so obi aho because omo muti asem no omo nti asem no ye obuwa no bi ka asema ehun nya obi du atam no bi yesi ha dwendie timi so manya akonwa die o se so me ka die mi ame ho menya akoda sisi menya akoda me dwena brother etomazia o ko je visa no se me fam visa e passport me o je 5 years ma America manko ewuye ana me je 5 years ne man fan kwanko ware no mo manko tino man kwanko ware no mo na 5 years ko ashi timi nya akoda Miti kuma se mnya kura mo fi wa mo bi o akra ni afem kwa ko tra aburuchi se ni kwa ko ware no ni wo ma wa ni afem kwa ko tra aburuchi se de manya du afem kwa ko ware no 50 plus afem kwa ko ware kwa ko fa bibia za betun so wo ba kwa minim ma do kra ahun ni boy ni kra wo mo kana se kra minim no ti ha dwen kakra ti menya ko mi ade se you bia so me so mam so tie good na me so bia yo abusafo yemia imanodua said ono kana asem over 50 years or dan enya ba ko obi okuma so obi won kran
the brother Thomas Duya no Ash Gold coach and all canon also kwa America no ko give visa 5 years the man ono kwa wanko ama visa na da ha na den ama na wu yes abe no kwa bunchiri akokoye adwuma na small canon so no carry weight nti yeguso ye di nkomo afa no join yan na mama musa o oba no last time I hunu ye da ben last time I hunu ye ayi no time I hunu ye ayi no ayi na se ese efiri no me free one kura no me hunu me se bi good ye ma achi be ba na oni mo ba no way back 1990 yeah 1990 sa do na 1991 91 moko World Cup Italy yeah yeah I'm 91 Italy na moko na Salis na say yes okay na Salis ona moko ji title bacho no sakufo kan no sakufo kan okay nti na mobile mu abehu oba na say uko nyina na uni moba no da oba no na mo bi so nam di hu no ye ne aye players bi so nam di hu no ba mo ni pani di ho ha okay ye se me di ni pani di okay me ko omu ho omu fi ya na mo hia no mo ko na nti wana ba no me ko bo ni fi ko sira no na ko hia ga no na sa nipa no okọ na nti wana bia na okobi oh aso ba meska wo bacho ai aso bra na obakọ ne de na unim no na me nim na mo ko ba na be hu okay nti no on net na ba san boy na keka na ma dan da bi mi boy na fair man ba mi am keka ai o fa na ma na wo ni wani ji hu ana say yes me ni ji hu na wo ni kasa na aso ba na be wo mo kasa say di wodi ani e na be e be tra say be kaka na say wani wom ana ka chance wani na go say na ya to kwa ba nti say na ya koye e kaka popular kaka nti no yeah okay I saw one in France if you want to chesa 1 year 1.5 okay so na check akra me nim say from sa 91 no ukọ abroche ukọ bi so ko bobo ko ba so na akọ ukọ nya na guso no ho na sa na jai na me ni ho kra okay me ko na me ni ho ti me kra me ba ye na beti say okọ ayi America yes nti edi ban say na ba beti so okọ America edi na unkai me kai ayi no pesi no but ba ko ba de no ko about 2 years maybe babu kakra okay 2 years something like that nti enu ano no na bibia ni wona mentem so bi oba ni mentem sa me kwa me nte so oba akra da onte ayi kura minim so kwa oba da dia minim me nte so oba akra da on some players no mo ye obi a mo pem mo fa o si dom 2 years oba ni anu dia nkwe no si free come out say yes oba na ebe na oni ni aware hihye bi bi akwanto na tete muntem bi ya bi ya sani ho bi ya sani ho okay bi ya sani ho nti sa wo fa honest ma wo so a e bi a unyo mo kwa do mbeka wo yire ho onka ho bi dabi okay oni ni bi aso min se da min kwa bi a dia bi a min kai onu kwa mi onu kwa mi hu no ani ni dia min se da kai sa na de to so bi mu se uni na busuani bia ne to so mienu so no bia won suma obi anko se bia mon ko peni pass mo se number pacho de e ma me pen pacho de pi kura ono kura na gem ni mitirim kura o men kai no kura because I check men kai no kura enye na sin ya ne ma mi wu o nya me number frame men kai no kura ni gwara mi hu ni pakro o kasa cha ya na sin o ka ka mi na mu na say yira so ma heda ni nkomo bia no wa mo anu ba bia wan ka bia an so fisi bia ono to na me so metiwo me nkwa na me ko enti no metiwo ma nche just 40-50 minutes and I'm free ho man che I say your group no so one fro bia ne amana no wanko your group dia be man fro bia ne say ye ni ade yakubom ni yakubom because of not minimum woni nti no me yama say me am kwa ba okay no one sam frame ntem okay na eyi na ben e no frame ti akwa say we twa mo keke na me yede sa ba fie ya ya ko ya ni mu no mabusa say after year no woni na nhia biem man ni nkomo biem okobi so man ni nkomo biem ye no me hu ntini ka biem pacho de uso wan wadin say na number de frɛ no obepa wa frɛ no hard number ko man frɛ ko man me ti say
I mean, I can go again. I didn't limit say, not you, Miss Bia, oh, what by Ofabu Chaben, what it, make up question, no, any my dreams are. It is a CIS, Obi and the Odubi, and Bassabia, Uyo, Odubi, the Magan, Moko again, Fonsoa, and then one. Maybe be Uncle Man. Maybe be Uncle Man. To see, I'm say, Bemano, well, about who to Ekunu. Obano so the hospital. Ye na vampires or by the bit me survive in Libya. One day or the cat on so massive and then be a palm and yes. Now Uti audio no or say Obana ba abeding. So Banaba, Uti audio must worry me. I think the person worry me at the Marco. Now maybe I say a hand from Amokoya from some of us, you know, to me now. Say me visa, maybe by tomorrow we na ide. Aba, for the Dabusium. To meet him great been fancy o musa. We are sure. We no ban share baby as happy. That be am afraid nipa bi mo ba yes ade no am. That be. We free bi kwa ka be free bi ya Thomas dia. Se maye bi bisa me fra, onu na ka be free. Na ma anko ke me susu anko yen kata bi. Bi asani. Nti wo hwa de nyina so na be ma no wa. Ode kasa asem na me se ye nyina ye mompaye emma nyankopon sa oba ne yare no ba de wo bia no e bia nyame adonse no to no e bia ye nyina etiefo ye nyina etie ene nsema e koso social media ne nyina no ye be hu de e bebem to ba na se nyina e bompaye no no aba ye nyina wiase nyina entie de wo mu ontie oba no so asem se be man de ni ho ye tie masem oba no se o da ba bia and say any crack. You can say one the banana. You say ma a city as a two baby non cabi. Ain't she? May not maybe say a cost for no moment here pointy fingers. Madame for the friend say. I didn't move here now. That's all said. No, said them yet. Mingo Kulipa, Mingo Jubia, Mingo Dibonnet. Mingo Sophia say. What 20 of you have any car and another number do. Bedu ba ya mfo bia oka mi na na tren sam so ka mfi kwa dia won ye de ade a won ye pa na to so dia nkine ho ko dwunu kwa kwa is yare aba o ko nya yare bi kura mi de mi nwine ho sa mi na mpa me bon se oba ne beba en ko ne nyame good mi nwine ho se mi na bo pointing finger am so when na ko bi for bana busuafo na se beba na busuafo ina bi asa okay se si ene wiase fo nyina ere ehwen omo mugidie ene omo nyini omo e cancer bone fa omo e cancer papa ire e fa se enam so e na be man de aku ne ho a bo na ire so etu enkwala nan udi e na ye bo ewiase fo nyina ire asa na paso ka kire omo ehwe nyina me da se pe se he se de yenya ewiase nyina de di kan ye mompaye se oba no ehu ebeto no ena se yeti asem so a ni nyina yen fepe kupe enjeje baako yen twen nyina yenti obia no asem yen hwe se dia asem sitie tap send kwantia ya faso send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni ha obia odi an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send wait mo kenkon abusia ensama aye yewura ebra panyine ya de nyina aye Thomas anase yimanodua ade tu dwam wotie papa no nso anase Mr. Amoakono enso de na onam so mo an ball ho tu na wodi nsemi to sanyani na wodwene nsemi no mienu na wotie afa no se na wadwene esicheo be kire wadwene wa party so comment bla anase bit ma frɛ abaso ya hwɛ kale Japan girlfriend yimanodua yi akasa watie na no asem watie papa no so odu na woye ba na odi kun no afani sem no mana e ma ye no kra no na papa de ko ye no
so ti wura ya sam no so a butumi aka say odi sabada so o kono sana o adwen kire etie wasase Actually, me that say, wow, share right about now, me share TikTok phone now, so. Me share me that mas, sa brainy brain na, me na so ya na ma baso. Ajo, baby biara oba na ne kra enam sisia no. Me sere wura de so onam na bofo so. No ntwe ne kra me wura ne body ni mu. Normally di ni nya yaresa. Fi say baby oda sisia ye hia ne nkwa oba nkwa mu a ene ebehu ne kura e wa ase na ga yeso obi wu a ye nka ne kira asem na so ne de meka owu obi kira asem obi meka sana kama ga aden miss aden na asem usu beka owu bra na wewu no Mr. Muako asem me beka Mr. Muako asem fi se Mr. Muako ye me bra pa na o ye me huni pe bia ankada ye be sem twitwa me twitwa na sum no we try Mr. Muako so shona sum lled ajo e dey pass asem no adaba na lady fine no fe because no one na fa na me boa no one fe na so eye die ya na ebeba eye die ya people have mental issue. It's about time you can't say your dressing your personality in tune chain then you say so be and go through something and be isolating yourself and be complaining over an issue you wouldn't panic over any baby panic beside so meaning DNA yo do you want someone that you can talk to? Do you want someone that you can lean on? Be sound because people are going through a lot. Minim dene ekoso ofi minu mi enu. Obi kan ask me you were and I were not there. Now so aso ade ekoso e me ajo people are suffering. Now wo brai pa so so pa sa Mr. Muako. Ebia na girl wo huro. Ebia no wo twi wo. Wo de wuni mo ma ade e be ye be te wakoma. Enkwa ne be ye ebia mi manual due yi na nye sai manual due na wodi wani ebu ebia ampa one na twempena pe but open the bia ye the sad guy in question and no ni din no pochre wo Mr. Muako senka wo to obu kakre bia sanka o relax kakra bi say manual dua se wonim ho hwe me pacho otie na asem ne nkomo a ode kasa wo se obi ka asem o kan kra wo hu obi twa tro a wo hu otie yi manual dua ensem na se interview a wo yi ya se na wo si hu na asem no kan ajo me instincts me intuition try me say this man is saying nothing but the truth he's so calm like I didn't even know say he's like or a calm personality sir. He's so calm and the way I always see Kasano everything shows say on your money bia on your simple Mr. Muako so wakoto se wonne jefua at one point to train koma e bia all time like you know I bia empanada da ye share now for but no opeso or no open na wari bia jai dada oba ne pana wale bia jai bia oba ne pana wari bia jai dada no di Emmanuel Dua ye the yastic it's a mesre rad me be shaka sanas mesre rad mesro baby biara lady no wada right about now baby biara ne kra ne sunsum nam erade nam na bofo so normal lady on healing no if I healing kwa ma ne bibia ntochema na ye hia na adwen no ye hia the sound so obeba na oba be ka no kura ewom cause baby oda sisia no so oba no kura bi ewom obeka yeah it's lady na ye hia no so wombra no obeka na wo Mr. Muako wo pri wawu wo kwa hen so kwa na wo ko o kwa sama ado akotwe etu esu skuku awa mbo ni ye ana lady wo je na yaresa wo se wo je japade so moto ye tutu ho Mr. Muako wo kwa hen ye so obi wu a ye nka ne kira asem awo ajio sanka o ya me bra wo ho o ya me bra
na nipa na baby a voice notes ni call ye nipa na ade won san kan ntem san kan ntem won ntimi ankotie ni ntem pa news aba abontere no why say unkwase ewuo asa miss kabaga miss Kennedy Japan ya me boyfriend na ma ni bi huhu wo ho nkwase ewu nkwa na nkrofo wu na Mr. Moako wo pre ho wo di dimaya wo sunu wadi kan ajo adini ya mi ya ma ema bebrebe bui ema sisi ema bua ma ya boy sojwe na wo de wanya bit ho wo na abefa ne koye no ndoga lady no no do no onyodo o dabi no do no dabi so kase won no na me no nya adwene because on no na enka on timi nka se bia wo de ye ekubo ne tuo o do no so see ajo meti broken heart ase meti yaudi ase but obi a wonim definition of love so wo do obi wo see wo do obi na won se nipa no baby eju no odo no so atia wo ja nipa ne maneko se susuan pasa ye wo dia the nature the universe will decide for you menya shose na odo no die tia die ama me kasa no odo no fi say how can you tell me say you love someone na utimi show nipa was dimaya ni wo kunekun nipa iso akunu so we or that critical condition baby oda na ye blood yeah bibi atimi si na wakun wa wadi kan ti sem ye show pa say sama isusu de anya wa wi ba na wa hunu kura bi oh yeah iti wo se nya ima na odu asisi adai wo se utie se pede ima no du ya no the we are we see a share no komo hwetwe na se kese o se 3 years ana won kwan eye kese o hwe 33 years I mean won ni hia na won no e date be se 1.5 year no kese o se ohun ni hu bibia on send audio ma no wonye se ma no etina wo se o se ko ye nhwemu ekodura se ansa na kwa ye bibia wo se wo ya na pe Mr. Moako no ita me ka se Mr. Moako se ko ye mi nua be man ko hwehwe na sum ajo no yanka you know some me kavaga jo me I say it as it is no kure iti ka wonua be ma pa na ojimi ni hu se ente be yode yanka no kure asem na be to ani ye ka bi ana asem ya mi kan me de yaudie na kasa cause oye mi nua nka mepe oye mi wofa bi anka mepe adenti na wo show ba wo twituo ku no ho then na wo go through edie oba na mani nkwai nanti wan dwi nkola no ho enkola memu force den wan dwi omo ho se nkola ne da achi wo awurade me say me say ye na kasa me relate me tamfo ipa dia hwene dan kaso o pasa busafon be so na yie so ana no ajo so die so mo be so ebusu echini e kan papa ni say say ebusu echini ka pefunu say say busu pefunu say enti no I dey o me so but my problem with nipa na Moako I have a problem with is Moako why Emma tuntun kama ko hwe TikTok ma bu ebu omo prank kawa na the TikTok for ma so power there TikTok for ma obi anka TikTok o wini ho me ni mo there ma ne fu kawa oh okay omo ko kawa ho competition oh okay now Mr. Moako be tu bu ase nka dia abaya ye fe the TikTok e ma egusu cho mo power there na nka tuo ba bia nka ni mu odo ye large heavy chain o yiri nanka fa shade no so kwa jane no nko jane no nko no wa bo hu tuo wa bo wo kun hu ti se wada ne saman my saman sama twen ne areho ajo areho wo ya be ma na wo ha na ni oba wo o so nko be jane no nko I know se be ya wo be di ya wa kuma be yo ya but enku owu shouldn't be an option kra me pacho me utie aye imanodu aye asema bedu samere Ghana fo bebre ebo ne dini enam so ana obi abo na yiritu enam so ana oyaye sei sansem na Ghana fo o se stop sansem na e kafa papa no wana pe na asemo de atodwa no enam no so Ghana fo de aye 1 week wonja omo na omo nka o betwa so
Nti me kwa se akwa me mpe boy wo US. Wa wunim na wo US na be wa de so be pe me ma ware. Ah, there be asem na okay. Asem yes ntum pe boy e wo US. There be so bukuta tuo. When the US for me we dey want this. Yes, so bukuta tuo. Everyone is entitled to gun. Into almost shoot rough. It's as I'm US for the baby danka bomb. When you baby I will shoot you. When baby I will shoot you. And come in we nkwala de this I go don kita tiger. Tia I'll shoot you, I'll kill you. She said I'll shoot you, I'll kill you na TS US. We ya ni ekunkum. Me dia. No kura Mr. Mwakwa ya dia mana ye meja. Wa print ma wuntem. Print no hundodo. Wow. Wa print no ho. Na se nkura sisi ma kwa onim tokọ omoko. Ma wari yo wa ware. Anka san tokọ ye kokọ kosu. Shiba ku bia ye shade no ware honya ware. Ena me se me na me fa ba bia anya asa me se TikTok mai. Wo be ko bebre o mu pekunu na me sa mo ako wa pentamaku. Sama botuo na wo botuo susu eku ho na wo chirechem so chewe japada o chire moto. Chebusia for moto. What to no go. I when they say if I could do habo I was on duty because was secret ni nyina. Se se wo wale na ya na se wa wale. Awale na wale na. Problems na wom. Erade wo ha se na wo hweme na. Wo ware asre urade so onto nsu a enunungu akoma so. Onye wakoma sa akwara. Wo kwa wale mo we hu kra wo hu ye. What's kra wonte ye. Cause sometimes ya hwehwehwe we mu a eya na ye se yan wo keke. Na ye ba papa nhwe ye mama. Ni ye ntina ye baby. Cause anyamanyam ekum na dos this ye kum na dos so. Emanu so anu on ajo emana no on The question is se oba umpe ukunu anase umpe ukunu bi ma e wo se bona mane se I mean me kwakọ wale bema foforo me bo bema ne be ko wale ni kire ukunu no sabe no e wo se oba ana bema e kan sa sem kire ne gira na ajo so obeka so wonka men maturity won e ma bi wo hon ma grow wo mani so bema bi wo ha grow wo ni so ofele se me ni wanya me ne wo twe enti me kata me ko ware me jao me ko ware does it but nka ye ka wo doni ntina obeye ho ade wo doni ntina o ma akwan ma oye ho ade wo so doni ntina akoye no ho ade enti aso semre na dwu na bi odoni mpo asa eye kasa eye kasa wo de wontumi mpo a e bia to free fie to free fie na de enhyehyɛ de wo pesa wo ye no na ye ebia opese onye oba ni ja pak onye ma to free ne kwatina baby no ebia catch oba ni post baby edu the tension in this house no I can't stand it. So I want to give myself, I want to give us some space kakra. Ne free ne kwatina baby anya akoye separation. Now it's baby no so the baby. Mo show me one after separation na say still odoni wom na be kofia no akofie. Odoni nim susu a eni nipa ne nkasa se ebia ya Ajua kojo kwabena kwame sisi a ade ne ade ne siko odonu sa asa odaroma me be se bitina baby na so tina wo baby ne mo nya nkwala no ye nhwo mo ni ntanka ajonti nipa ya aboa to the sense say wetimi ni nipa ya kasa say was still menti ase mekun da bi ebia wo pesa wo twon ho no wo de me kwaware ana me kwaware ana kwase ampani imana no odin o wey abroche for my mo say bi ni mo chance o mo ti kwasa anu mo haram atu na bra bisra ajo mami ntwa mani bi adapa o mo ye be for mo free Ghana ha do mo kwa abroche no o mo ti kwasa anu mo haram o ko du on ma na abroche for man no mo ni bi suba no no mo akokonkon ayonko guro into nya nkrata kakra bia o bi I'll call the police nkwasi I'll call the police they say be man na be fa na oba na be fa no nkwasi afọ they be I'll call the police no mo di kwa ware ene tuwa ne be boboye wow
Nanka be ma be fa fine odo san ka odo die esa. But sometimes on wo share level na oni nipa na dru no odo na sakra na bia nkola ni ntina wote ho. Odo na sanyame ntina wote ho. Odo na san peace of mind ntina wo ye de na wote ho. Nanso Maya be 1883 1884 ancient of days from my your mapping. We are more was me essay back. Me essay be wa I want to go back to my S. Me nya be ma fufuro bi obe wa me. Dem ntimi nwado odo na san. Wo da kwa ohia nkro mododo. Wo kwati kresa dodo. Wo ndimi ma ne nka makoma dodo. Enya jimi kasa no maka wo fia kan ti etu anya be boye. Sa pede okan. Se oyoba ye sua de afri bibi sisi ya wo se ye sua de ede edi firi mum. Oyoba oye be ma ebrekwa ne oyire anakun eti eden mu no enka nkyere mba akose wagya nana Debbie enka sa de ndana Ajosa kasa me I'm not in support. You can pack your things and go. Cause ebia na pressure ebia aware no atene mo adu baby no odo ni hihim odo aware so no ups and downs wo me nko mu bi da asmi hu ebi mu de meti ebi mu nsa entedu baby na bia be ma ne ho fno ma wo some space mo ma mo ho space a wo be wo so wo be ebia sa odo na ya odo kru dia wo be finipa no wo be fini ebia na agro bi na age ebia be ma so de wo twe ho ma ni space ka ko be twa no ho akasa okodi oba bi okono ho difference na oba say no wo ti wo fie na be ma na ba ho ba ko kase bia woni na jai wo pani bia na ma ni space na echiro ko na say account dey awede nti sa akasa ne yenka wo yo ba mpo empentam bia wa no nkasa mini we jai mi ko wa de fofo yenye sa enya de papa ko so ka cheba ko be ka che mienu e ba be ye usuma e ba be ye wo de enye good discipline e be cho abusia oguso ahwa de party for adwen kire ebra awo ensem aye kan na ansa na no yemano dua ensem na okan ye no producers be sa abobi abuafo ama sa hwefo ama ba so no ye bo kakra bia momati na esede wosidi ni nsem tu dua no sede wosika sa ye no abusia bema no ekwan ofo aso okun no ho no na wotie bema yin so yemano dua no so asem ode tu dua na edi se fata se bema no kun ho ana wosofo adwen kire ebra awo dwumadi eso enti producers eni die mu ambassador ti abo video no kakra bi ama ahwefo a mo hwa de party sa no ya fe na bia ba so eba betie enkomo twetwe ne ensam na okan ye no etie santie video no kakra na fe ni mo a mo hwe no mo so mo ntie yi manodu a na no asem a wode atu dua no producers mo video no ma ahwefo a obo hwe adepa tv it's last Tuesday no hana me ujina brother Thomas Dia frame here na mo mfi ba ko e oginya ase okay no frame say Matthias Weber mo se dege mi pia bontin na mbejira bontin na me din ko no so when you audio be say my former girlfriend way back yeah ni kuna bonitio because of minty na me say okay me on send mommy na me minty no send mommy na me tie njo utie no o fa na sen send see me tie ndie amum ha de me dwiri me kakra obawudi opomidi say imanudia but me dwiri me kakra okay njo wana me say na me dum na mfam bi na brother say eh dey ne basa no say guy ni say what is say my wife no abagana oni me aba be ware na me be gina free nsem ntina obo ni ti obo ono so no mutu okay let me say you get a me name way back is sakura way back ntina nka ono me say kura say ogina ozi ya ebe den se me hunu nem se na nsem na ni maame efiri mu me nim baby onyam number be honest me nim baby onyam number no frame say ko nyanya ye ti amere nam say eva to kire me se fe amam from area ho nam so okay me do a me gina man tindu an ma frame nti me so na kwan won nti man faka bi anko nam so no me kwa ba me kwan so nam ko e nti ko e no say ne kwan si won nti no me kwa me do a na alternative sa me hu ni pakro shishia ba alternative sa no be gina me chama so e no na me oh na ho ti say na so no ho na on aja obi o ye no ko tena ase timi tu ha na me so say ya man faka anko no
ni ban be di won so no e wo tokrom pa o be ba krom no e fa ka no e be din say me de me sa nanti aba krom obi a no wonya o se pragia ni bi na o de aba na me de me firi o 50-40 minutes na me de oh I saw by Miss Cow. I said, Brahma Bacon, now Nimu. Now, Moko by my home. Okay. You know, what makes Rabbi saying, Boy, I can't mount down, chip Dabimia, born a fair man by me, I'm getting a fan amount. Now, who need you one? I say, yes, I need you. Now, Moon Casa, and then I saw about it. I said, you are the idea, you I said, when you I can just win it. You took our by introducing that. You're popular, I can't know. Yeah, okay. I saw one of them. If you want to chess, 1 year, 1.5. Okay, send a check a crack. When you from San to one, who could be so cobobo. Oh, come as my quay, who could never go one as a major. Naminino, Naminino cry. Okay, Nico Naminino. Timika may buy and bet is or cop. America, yes. And you did say about better so America. Now, Kai, but Kobe and Oko. About 2 years. Maybe, okay, 2 years. And no one. Not be very women in terms of your in terms of Mintis about Grada until a year, minimum of about that, minimum about Grada. On some players no will be a mom of far or and see a see 2 years obeying and see if you come out with yes Obama Abbey. Not only me a relationship when be a contract with them. Be a medias anymore, be a senior. Be a senior. It is all for all this man was a beer. When you're more don't back out with your own can't be. Okay. What do you mean you be mean said that minimum quite dear dear mean kai. Onu kwa mi ngwa mi wu no eni mi ade mi nchedan kaisa na de to so bi mu se uni na busu ani bia de to so mi no so no bia won small bia anko se bia mo kope ni pass mo number pacho de e ma me pen pacho de pi kura onu kwa na je ni mi tirim kura o min kai no kura because I check min kai no kura enye na nsia na mami wu onyame number frame me nka no kora no me hu ni pakro o kasa cha ya na nsia no ka ka me na mu na say yira so ma heda ni nkomo bia no ba mo anu ba bia wan ka bia ancho so fisi bia ono to na me so me nkwa na me ko enti no me to am anche just 40-50 minutes and I'm free ho anche I say your group no so one fro bia ne amana no wanko your group bia bi man fro bia ne say ye ni ade ye kobom because of not minimum one no me yama say me am kwaba okay no one sam frame tem okay na e na ben e no frame ti akwa say we twa mo kaka na me ye de sa ba fie ya ye ko ye ni mu no mabusa say after ye no woni na nhia biem man nin komo biem okobisu man nin komo biem ye ni hu ntini kabiem pacho de oso wan wadin say na number de frɛ no obepa bi wa frɛ no hard number no kama frɛ no kama ban me ti say ayi mi nya ka bi ko ge no kwa na gin ni mitim say na gin mi musi bia o wa bai o fa bo cha ben kwa de me kwa hwɛ no me yin say no eni ma gin musa it is a see say obi e di audio bi Embase bia uyo audio bia de ma again mo ko ho again phone so a e be wama me nye bibia nkoma no nkoma no sisi ya na m se be ma no wawu obodo hutuo akunu hu oba no so da hospital ye ina abom pa ye so oba ne betimi a survive na bia one day obeka ono so nasem ene na be ye ayipa ma ene ye nyina den yes na utie audio no ma o se oba na ba abeden o so oba na ba utie audio no ma so ware me e pe pesa ba be ware me e di makeup na na busa se ehin fa na mko ya ifro no se mo abusia ni nua no mo hoto me mu nyina ho se me bisa me yin ba to mo mu nyina ayi de aba ko bi da busuam mi jim ko bi mfa nsie wo mu sa we are sure uno ba ni nsia ba bi asa bi bi am fe nipa bi mo ba ba yes ade no am da bi e fe bi ko an ka be fe mi ni Thomas dia
se ma ye bibi sa me fra onu na ko be fra na ma anko ke be susu anko ye nkrata ke me bia asani bia asani nti wo hwe ade nyina so na be ma no wa ode ka sa asem na me se ye nyina ye mompaye e ma nyankopon sa oba ne yare no ba ye wu bia no e bia nyame aduna se no to no e bia ye nyina etiefo ye nyina etie ene nsema e ko social media ni nyina no ye be hu de e be bem to ba na ese nyina e bompaye no no aba ye nyina wiase nyina entie ye wo mu ontie oba so asem se be man do ni ho ye tie masem oba so se o da ba bia em se enye kakra tie mpien se oba de bana ye nyina ye tie ba so o hwe ase na esitie se otu ba bi na onka bi enhyemu me no na bibi say e koso na wo mom ne ye pointy fingers madam fi kura frame say ade mi ofia na eso shede na me wo shede me yede mi ko ku nipa mi ko ju obi aware mi ko di bone mi ko se fie say o tante fe kura ka say ni kare ni ko na na madum badum ba ya mi fo bia o ka mi na na tren sam so ka mi fi ko ade a wo nya ye ade a wo nya ye pa na to se bia en kire ho ko jinu ko ya kura ise yare aba o ko nya yare bi kura mi de mi ho sa mi na mpa be bon se oba ne beba en ko ne nya me good mi ho se mi na bo pointing finger am so when na call before bana busuafo na se be bana busuafo so dey bi bi asa okay se si ene wiase fo nyina dey ehwen omo mo gidie ene omo nyini omo e cancer bone fa omo e cancer papa dey e fa se enam so na be man dey ku ne ho a bo na yire so etu enkwala nan udi na ye bo wiase fo nyina dey asa na paso ka kire omo hwe nyina me da asa pe se he say dey yenya wiase nyina yedi kan ye mompaye so ba no ehu ebeto no na se yeti asem so a ni nyina yen fepe kupe enjeje ba ko nyina yen twen nyina yenti obia no asem yen hwe se dia asem sitie ebi tamachi ebi so eyeden entamachi sa ni wiase netie obi kuni pa kwa no a obi tanachi obi so tanachi timi na de maka se tiefo ni wiase nyina hwe no nyina yen mompaye so ba no Yemompa yese oba no ho beto no na meka se emu no kre no etimi ba ebeto dwa eye yimanodua owura yi a yabo ne dini ewo social media so yabo ne dini se ne so ana aja be ma na bo no to no so de ensam na to dwa no abusua mo hwe yi samre no yemusa se ensam a eye yimanodua e de ato dwa yi ene se de papa no so no eti ne yire anu asem ball to ball ba no to no esefata ho na e ka no kore emu no kore no se na samre waje asem no aba be di samre wotietie mu na no wo so se na odwenkyere esitie abuga fu atena se egu so aye bubo sa ensem no meka se ensem no de ye hwei na ya se de yimanodua si ebo wo se ye mompaye na oba no ho nto no won fa emu no kore no nye de emetodwa samre oba be ma no so ni hobiem do oba no beka no Ghana fo beje di abusua no beje di se na esitie se be ma ni ho no mu biem no eno so nche se oba no so ni conscience oba no betwa ye ntro we ntwa ye ntro sisi an there is a tag abetan ho aba betare no ho tag na betare oba no ho ne se so onya nkwa sisi ana ebe ye din so obenya be ma aware wa hwe mitie mi de minim sa akuna ne sa anyamanyama na amamre ni yie ba kakra matene se e wa kan memu no sa ukunu wu a due to this circumstance no e ba ne say ye di ma wonya be ma cause there's a belief say bia wa anya amamre ni amane a wo say be ma no obeba no nso be den obe free enti wo da ho so ye kuna wo da ya usem wo di apene cause awade ni mo enjai ana wo ye kuna de na ya sei ajiodie na ya sei se wo yare a wo da ho ya bo tuo wo a wo nyanya yare sa wo ensusi an ye be ye ya ma wa ye kuna ana ba nsa na nam sa asam na ba be to ho na ma be ma na free mu no man cause omusuro wa nya amane no so sasa ne be di wechi enti girl ne de sisi a owo big case
Na sa Emmanuel Gia no kurampo no the truth is sanka tsase wono na nka wono ne hihye aware a obetwe no ho. Oh yes. Pay there be a drone there. Obetwe no ho. On no megigi nanim. Enye ka se anam no so ama ukunu akunu ho. Oso kan asem ya beto bia ne se ka yam pasen ka no kura. Ai yam pa. Wono impo se Emmanuel Gia no mpo ka se wasi ne bo. So one new oba no so betina dako obema oba na di ne banch kwa. It's true. Entitie sa wa ha na ye say mejije beema oho ofe. Beema abewade wo mbre oho ase. Wo to wo kala wo niama debe. Eja wa aju. Nti wo nya ho. Nti ni ye ka beema ka wa asem kakra bia. Na meja na ya mekọ. Na woni mema pe me. Na wo ye say wo koshia Mr. Amoako type obegbo utu abo ne hutu eku no ho. Wo bo ne hutu awi a obeda yare sampa so ayeku na de na yaku na nso ne ya. Awari emo enjai, ye enjai wo. Nipa nsu ewu. Eyo! Eya. Aya nsu moko nnim. Entitie, wo de aguso pupu pa awari no be jare ajai na sundue. Enye wo tosa no ma wo hram. Enya utusa tete plate mfa ne nam be ma nani so ana me chaw ana me ko e bia na nya be ma ne no be ye wo e bia be ma ne die be ma video ni mfa che obeja ma wako nanso hu se be ma na adwi mu da ho pa no hu se na wote be ma foforo ho a waye ho ade na wogja be ma no se woni ni gya ya no aba be ware no. So when ni jai na oba be ware na wo se be ma no fa nkosi bebi a wonu de o mo tu o be hwe ase de gu ni odi 4 mil o wi anu oku no ho wo be wo se we di 4 mil wo se ye ku na wo se ye ku na mu ma woni na ho e bi ade na ge ya twetwi wo huro be ma no wo de na ho ofe jojo be ma no wo dem e bia media me ni age ka de say Amoako mpo anka we ku wa adu tina me se ka Amoako ya bi nua be ma ka ma hwehwe na so me papa Amoako ni so ma the left right center how bushia for no why would you do that? Wow, why would you do that? Na me ko me nua be ma wutie wo date me nua be ma bi na musuo mo na wo di me nua be ma ska na be jimi che me nua ba sister ma ba odua dada. Hey, someone Abodua. Ajimi nya be ma na nka mama nti. Ma ya kwankyere boni etia dada. Oh wow. Awale ni de obekọ ni ebeja wo. Okay. Mi nhwem obi fa mi nya be ma embetete no. Eno de me nya bi ne na mi nya bi china. Nti se wa ye ready se wa hu mi nya be ma. Aya o se mi nya be ma nti u begigi na kowuo ma mi nhwem ma mi nya be ma mboni hutuo. Mi amego otuo wo sunsun. Ajo na woni me nya ajo. Okay. Me no sunsun dia na me no ya. Sunsun dia me no ya agere pa. Ajo ni me nya ajo. Me no ya agere. Ajo me your baba te man be your swine. A man be your fucking. Oh okay. Me too me say US for kwe 20 me pay US ni Bema. Me ko European countries. Oh okay. E wana me gina, e wana me nya. Bia obi an taste wo. Ai, ko say bia ko fa US ni e bia adwen no. Adwen be ya yi. Aba 3G. No be bom 2 na me ye ne dey. Wow. Na me bi nua be ma ba be fa wo. Na bia wo ba, te se me nua no wo betete ho agu no so. Wo de me aba. Na me nya agirenji, ai wan Emmanuel Gia, me ko ware no, me nchawo. Ene me nua be ma agi wo mo mamane. Omo amane. Wa mo mamane na me nua be ma ne bo mamane say because me nhama me nua wu. Debio, I don't want that record in my family. Say eyeje na ba yo ba na tete na no wu ye. Nkwase wu ente se, atofu wu ente se. Na obema wu oba ni to be ma that record in my family. And your ba ye boshe from Ekuma from me to you. Me yesunsuma kwankyere gu so. Me bodua wo sunsuma ma. Aware no wo Obeko. Na wo be hu. Good. Wo de mo fa mbra ye fie. Abusia for agenkyere bra after video yi mu share video no efama onua na for agenkyere ebra ewo dwumadi eso asema esi ene de akoso yi wo so agenkyere no na de aba
so be man kwa na wo sefata so bo na otu pe de eye imanodua no e de nsem ababetu dua no fo adwen kire bla dwumadie mi amede ble me fem akosi adwumado na fem agio tap cent ene so yasene tap cent see ne woman ne yo Europe America Canada o sane ska be fi de no tap cent o de no se fa phone ko Play Store download bobu samusefo bi bobu se promo code na bo adparty promo code e shem bo shem ma pe o Europe nko 5 na America Canada $10 o sane ska be fi e free of charge ti me ba mobile money bank account tem so na ababetom om na boy e so yasene e mede nko hwehwen e brew e wa adparty e so ensem no osofo adwen kire e bra koso e share video no koso follow adparty nyankopon share e producers mbo aye Joshua onetuom na toto no manyina kama edmaye e wa adparty so ewrade ya dom yesu de cheye nia ye bese hye bi mo je bere e hwe ye e wa adparty so nyankopon nhira mo nyina ye dom mo so do ye se de mo nya bere e hwe adparty no nyankopon nhira mo ye bese hye bi e wa adparty so ya kra mo nyina